Nibyo reka mbasuze kandi mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza kuri uyu munsi wa none tariki 14 z'ukwezi kwa gatanu umwaka 2026. Tugiye kureba amakuru adasanzwe ageze. Human Rights Watch irasaba ko hakorwa ibikorwa byo gucukura mu by'ukuri ahashyinguwe abaturage cyangwa se imibiri, ariko kandi hagakorwa iperereza hagati y'umuryango w'abibumbye ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ibi kandi bikaba bigomba kubera mu mujyi wa Uvira ku bwicanyi bushinjwa gukorwa muri ako gace n'abarwanyi ba FC23. Sibyo byonyine gusa uyu muryango wagarutse aho hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi raporo nshyashya ya Human Rights Watch ivuga kuri ubwicanyi ndetse n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'ishimutwa ry'abantu ngo byakozwe n'abarwanyi ba FC23, aho muri raporo bongeye ko ibyo bikorwa ubwo byakorwaga byashyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda. Hari kandi ikigereranyo cy'imibare ndetse n'ijanisha, amajanisha agera kuri 5 yashyizwe ahagaragara muri raporo, aho basobanura ibyaha byakorewe muri Uvira ndetse nuko byakozwe. Ni mu gihe kandi kuri ngubu u Rwanda mu by'ukuri rwavuze yuko rwemera ibihano bya Amerika ko biri kugira impungenge zikomeye cyane cyangwa se biri kugira ingaruka zikomeye cyane, ariko u Rwanda ruvuga ko rudateze kurekera kubw'imyanzuro rwagiye rufata cyangwa se rudateze kuba rwacika intege. Human Rights Watch irasaba ishyirwa mu bikorwa rya komisiyo y'iperereza ya Loni no gusuzuma bushya ubufatanye mu by'umutekano na Kigali. Ayo namwe mu makuru akomeye cyane tugiye kuba twagaruka cyangwa se twakomozaho. Munyemerero ibyo byose tubive imuzi n'umuzingo cyangwa se tubigaruka. Ni raporo ikomeye cyane imaze kuba yasohoka cyangwa se imaze kuba yajya ahagaragara nk'uko mubyumva. Tugiye kuba rero twakurikirana akantu ko kandi ibikubiye cyangwa se bigaragara muri iyi raporo kuri uyu munsi wa none. Duhereye kuri iyi raporo ku byo igarukaho kuri Kigali n'ubundi, Human Rights Watch niyo yashyize hanze iyi raporo. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe EAU ugizwe n'ibihugu 55 byo ku mugabane wa Afurika kandi ugamije guteza imbere ubufatanye, amahoro n'umutekano n'iterambere rirambye, ushobora kugira uruhare rukomeye mu gukemura ikibazo cy'umutekano n'ubutabazi kimaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi ni byatangajwe n'umuryango Human Rights Watch muri raporo yawo nshya yiswe Nous sommes des civils, bisobanuye ngo turi abasivile. Iraporo yagejejwe hanze ni raporo igaruka ku buryo burambuye ku bwicanyi, ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'ishimutwa ryakozwe n'umutwe wa FC23 ushyigikiwe n'u Rwanda binyuze mu ngabo zarwo mu gihe wari wigaruriye umujyi wa Uvira, mu murwa mukuru w'agateganyo w'intara Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Kongo. Muri iyi raporo Human Rights Watch isaba umuryango wa Afurika yunze ubumwe gusaba ku mugaragaro ishyirwaho ry'iperereza mpuzamahanga ryigenga ku byaha byakorewe Uvira no mu tundi duce two mu burasirazuba bwa Kongo. Uwo muryango kandi urasaba ko komisiyo nyafurika ishinzwe uburenganzira bwa muntu n'ubw'abaturage yahabwa inshingano zo gukora iperereza no gutanga raporo ku ihohoterwa rikomeje gukorerwa muri icyo gihugu. Human Rights Watch kandi irasaba ibihugu bigize EAU gushyira igitutu kuri bagenzi babo kugira ngo bafatanye n'inzego z'ubutabera mpuzamahanga ziri mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC. Yasabye kandi ibindi bihugu gushyigikira komisiyo yigenga ya Loni yashizwe mu 2025 kugira ngo ikore iperereza ku bibazo by'uburenganzira bwa muntu mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo kugira ngo ibashe gusoza neza inshingano zayo. Iyi raporo isaba kandi ko abayobozi ba M23 n'abasirikare b'u Rwanda bakekwaho kugira uruhare mu bizaha bikomeye byakorewe Uvira bafatirwa ibihano byihariye. Human Rights Watch yongeye gusaba kongera ubushobozi n'ubufasha buhabwa ICC mu iperereza ku byaha mpuzamahanga bikomeye byakorewe mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no gushyigikira ubutabera bwo muri Kongo mu gukurikirana no guhana abakoze ayo mahano hatitaye ku ruhande barimo. Muri urwo rwego Human Rights Watch ishyigikiye ishyirwaho ry'inkiko zidasanzwe zivangavanze cyangwa ubundi buryo bw'ubutabera bwashyirwa muri systeme ya Kongo bugizwe n'abacamanza n'abashinjacyaha bo muri Kongo n'abamahanga, haba abasivili n'abasirikare, kugira ngo hakurikiranwe ibyaha bikomeye byakorewe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu muryango kandi urasaba ko hafatwa umwanzuro wo gusuzuma bushya ubufatanye mu bya gisirikare n'umutekano hagati y'ibihugu bimwe n'u Rwanda kugira ngo harebwe niba ubwo bufatanye budakomeza guteza inkunga
ihohoterwa rikomeye rikorerwa mu burasirazuba bwa Kongo. Ku rwego rw'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha raporo Nous de Cive isaba ubushinjacyaha bwa Repubulika bwa ICC gushyira mu iperereza ruri gukorwa ibyaha bikomeye bivugwa ko byakorewe Uvira, umurwa mukuru w'agateganyo wa Kivu y'Amajyepfo. Umujyi wa Uvira ufite akamaro gakomeye mu rwego rw'umutekano wa leta ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo, wafashwe n'umutwe wa M23 mu ntangiriro z'Ukuboza 2025 nyuma y'iminsi mike Perezida Felix Tshisekedi na Paul Kagame bemeranyije amasezerano ya Washington imbere ya Donald Trump. Uwo mutwe wari ushyigikiwe n'u Rwanda wahise utangiza ibitero byihuse byatumye wigarura uwo mujyi. Nyuma y'ifatwa rya Uvira, uwo mujyi wavuzwe nk'uwari waratandukanyijwe n'ibindi bice byinshi, abaturage benshi bahise bahunga mu gihe hanavugwaga ibikorwa byinshi by'ubusahuzi. Amakuru atandukanye agaragaza ko M23 yamaze hafi iminsi 40 igenzura uwo mujyi. Muri Mutarama 2026 M23 yaje gutangaza ko yivanye muri Uvira ku bushake nyuma y'igitutu cya diplomasi cyane cyaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku wa 20 Mutarama 2026 ingabo za FARDC zifatanyije n'imitwe itwara gisirikare yitwa Wazalendo zongeye kwigarura Uvira, bitangira urugendo rwo kugarura ubutegetsi bwa leta muri ako gace. Kugeza kuri ubu ngubu dukomoza ku by'ibihano mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ku ruhande rw'inama ya Africa CO Forum yatangiye i Kigali ku wa 14 no ku wa 15 Gicurasi. Perezida Paul Kagame yavuze ku mugaragaro ko ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ingabo z'u Rwanda ndetse n'abayobozi bakuru bamwe bazo mu ntangiriro za Werurwe. Abigarukaho rero, imvugo ye yagaragaje kutatezuka. Kagame yagize ati ntabwo nigeze nemera gutsindwa mu bihe byari bikomeye kurusha ibi. Yavuze ko yemera ko ibyo bihano bibabaza ariko ko ari nabyo byari bigamijwe. Ati nicyo bashakaga kugeraho, gusa yavuze ko ibyo bidashobora gutuma u Rwanda ruhindura umurongo rwafashe. Yongeye ati twababara kurushaho iyo tudakora ibyo turi gukora ubu. Hari igihe kwemera ibitagenda neza biba bihenda kurusha kubyanga. Perezida Paul Kagame yanahamagariye ibihugu bya Afurika kudaterwa ubwoba n'igitutu cyo hanze, agira ati nimukite kuri ibyo bihugu bikomeye byibwira ko ari byo bifite isi. Umunsi umwe ntibizabaho igihe gihagije ngo babone inyungu zituruka ku gukandamiza abandi cyangwa ibikorwa by'akarengane. Ibi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yabivuze mu gihe Amerika ikomeje gukaza umurego mu gufatira u Rwanda ibihano. Kwa 2 Werurwe Minisiteri y'Imari ya Amerika yafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda zose hamwe n'abajenerali 4 bakomeye bari mu mugabo mukuru w'ingabo. N'ubwa mbere Amerika yari ifatiye ibihano urwego rwa gisirikare rw'igihugu cyose uko rwakabaye. Tariki 6 Werurwe kandi Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yatangaje ko hari abayobozi b'u Rwanda bafata ibihano byo kutemererwa visa, ibashinja kugira uruhare mu guteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no gushyigikira umutwe wa M23. Ibyo bihano byibasiye imwe mu nkingi zikomeye z'ingamba z'u Rwanda ku rwego mpuzamahanga, cyane cyane ingabo zarwo zisanzwe ziri mu butumwa bw'isi bwo kubungabunga amahoro mu muryango w'abibumbye ndetse no mu bikorwa by'ubufatanye bwa gisirikare n'ibindi bihugu birimo Mozambique. None kandi ibibaye mu gihe ibihugu bikomeye ku isi bihanganiye kugenzura amabuye y'agaciro yo mu burasirazuba bwa Kongo arimo cobalt, coltan, lithium. Amerika ikaba ishaka kurinda imiyoboro yayo y'amabuye y'agaciro yifashishwa mu ikoranabuhanga. Mu gusoza, Kagame yavuze ko yavuze amagambo agaragaza kwihangana n'icyizere cy'igihe kirekire. Ati ibi byose amaherezo bizarangira uko byagenda kose. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Rwanda rero yagaragaje ko hakiri igihe cyo kwihanganira ibyo byose. Human Rights Watch rero irasaba ko hakorwa ibikorwa byo gucukura imibiri hanyuma hagakorwa iperereza kandi hakabaho ubugenzuzi ku muryango w'abibumbye na UN na EAU, umuryango Afurika yunze ubumwe, mu gukurikirana uko ibyo bizaba biri kugenda. Ifatwa ry'umujyi wa Uvira ngo ufite akamaro gakomeye mu by'umutekano ndetse wabaye umurwa mukuru w'agateganyo w'intara Kivu y'Amajyepfo nyuma y'ifatwa rya Bukavu n'inyeshyamba za M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryagize ingaruka mbi ku mutekano no ku mibereho y'abaturage. Muri raporo yagejejwe ku Karubanda ya Human Rights Watch yagarutse ku buryo burambuye ku bwicanyi, ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'ishimutwa byakozwe na M23 hamwe n'ingabo z'u Rwanda. Uvira nk'uko bigaragara muri iyi raporo. Mu gihe iyi raporo ibikubiyemo ibyifuzo, Human Rights Watch yasabye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga ibikorwa by'intambara mu bikorwa byose bya gisirikare bikorwa mu burasirazuba bw'iki gihugu.
ni muri iki gihe kandi Human Rights Watch yasabye leta ya Kongo gukora iperereza ryihuse riboneye kandi ritabogamye ku byaha byose bikekwa ko byakozwe bihonyora uburenganzira bwa muntu n'amategeko mpuzamahanga agenga intambara byaba byarakozwe n'ingabo za leta cyangwa n'imitwe yitwaje intwaro iri mu ntambara muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu ya by'umwihariko hano muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Yasabye kandi ko babigizemo uruhare bagezwa imbere y'ubutabera binyuze mu manza ziboneye kandi ziciye mu mucyo. Nkuko Human Rights Watch bivuga kubera ko ubutegetsi bwa Kongo bwagiye busimburana butarigeze bubasha guhana mu buryo buboneye ibyaha byakozwe n'abasirikare ba Kongo ndetse n'abandi bagize uruhare mu makimbirane yo mu gihugu, ngo hakenewe gushyirwaho inkiko zihariye zivanze cyangwa indi gahunda y'ubutabera ihuriweho n'inzego za Kongo n'amahanga igizwe n'abacamanza ndetse n'abakozi ba gisirikare n'abasivile b'abanyekongo n'abanyamahanga kugira ngo baburanishe ibyaha bikomeye byaba iby'imbere n'ibikomeje kuba ubu. Human Rights Watch yasabye kandi leta ya Kongo gutanga indishyi zihuse kandi ziboneye ku bahohotewe, imiryango yabo ndetse n'abarokotse ihohoterwa ryakozwe n'ingabo za leta ya Kongo hamwe n'imitwe yitwaje intwaro bafatanya harimo n'imitwe y'abazarendo. None yasabye ubutegetsi bwa Kongo kwemera ko imiryango yo mu karere no ku rwego mpuzamahanga hamwe n'indorerezi zigenga zita ku burenganzira bwa muntu zikora iperereza ku bibera mu burasirazuba bwa Kongo ahagenzurwa n'ingabo za Kongo. Yasabye kandi ko abayobozi ba gisirikare n'ubutegetsi bafasha abashinzwe iperereza kubona aho bakorera, kurinda abatangabuhamya no kubungabunga ibimenyetso. Muri uwo murongo Human Rights Watch yasabye ubutegetsi bwa Kongo gusaba inkunga y'umuryango w'abibumbye, umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ibihugu by'inshuti ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta kugira ngo hakorwe ibikorwa bikwiye byo gucukura imibiri yashyinguwe mu byomo rusange cyangwa mu mva rusange Uvira maze igasubizwa imiryango yayo. Mu gusoza iyi raporo Human Rights Watch yasabye leta ya Kongo guhagarika ubufasha ubwo ari bwo bwose bw'ibikoresho cyangwa ubundi bufasha iha imitwe y'abazarendo n'indi mitwe yitwaje intwaro ikorana n'ingabo za Kongo mu burasirazuba bwa Kongo. Umujyi wa Uvira ni umujyi ufite akamaro gakomeye mu mutekano kandi ukaba ari icyicaro cy'agateganyo cy'intara ya Kivu y'Amajyepfo nyuma y'ifatwa rya Bukavu. Nyuma y'ifatwa ryawo Uvira yasobanuwe nk'umujyi waracitse intege, aho abaturage benshi bari bihishe cyangwa barahunze, ugirwa mu by'ukuri umuyobozi ugirwa igice kigomba gukoreramo ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Muri iyi raporo rero niyo nyito raporo nshya y'umuryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu ikomeje kugarukaho, igira iti turi abasivile, igaruka ku bwicanyi n'ihohoterwa. Iyi raporo rero yashyizwe hanze ivuga ku mutwe wa 23 n'ingabo z'u Rwanda kuko zakoze ibyo bikorwa byinshi bihonyora amategeko mpuzamahanga arengera abasivile mu bihe by'intambara, ndetse na bimwe muri ibyo bikaba ngo bishobora gufatwa nk'ibyaha by'intambara mu gihe uwo mutwe wafataga kandi ugenzura umujyi wa Uvira hagati ya tariki 10 Ukuboza 2025 na tariki 17 Mutarama 2026. Raporo iri nibutsa ko Uvira yafashwe na M23 n'ingabo z'u Rwanda ngo hashize iminsi mike gusa hasinywe amasezerano y'amahoro yahujwe na leta zunze ubumwe za Amerika hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ko Human Rights Watch bivuga ngo ayo masezerano ashobora kuba yaragize uruhare mu itangazwa ry'ikorwa ryo kuva ry'izo ngabo nyuma y'ukwezi kumwe. Human Rights Watch ivuga ko ubushakashatsi bwayo bushingiye ku makuru yakusanyijwe bwa mbere ku butaka bwa Uvira nyuma y'ikorwa ryo kuva rya M23 muri ako gace. Uyu muryango wagiranye ibiganiro mbona nkubone mu by'ukuri n'abaturage hifashishijwe ikoranabuhanga n'abarenga 120 barokotse iryo hohoterwa, abatangabuhamya abo mu miryango y'abishwe n'andi masoko atandukanye ku bijyanye n'ubwicanyi bunyuranyije n'amategeko, iyicwa ryakozwe mu buryo bwihuse, gufata ku ngufu, irindi hohoterwa rishingiye ku gitsina, ishimutwa ndetse no gushora abasivile mu gisirikare ku gahato. Raporo igaragaza ko ku itariki 10 Ukuboza 2025 M23 n'ingabo z'u Rwanda zinjiye mu mujyi wa Uvira nyuma y'iminsi myinshi y'imirwano muri Kivu y'Amajyepfo yari yaratumye ibihumbi byinshi by'abaturage bava mu byabo. Abatangabuhamya bavuze ko imirwano yari yamaze guhagarara mu bice byinshi by'umujyi igihe izo ngabo zawufataga, ibintu bituma hakekwa ko benshi mu basivile bishwe bapfuye nyuma y'uko imirwano yari irangiye. Raporo ivuga kandi ko ingabo za leta ya Kongo hamwe n'imitwe yari ishyigikiye cyane cyane wazarendo benshi bari bamaze guhunga Uvira mbere y'uko M23 n'ingabo zihagera. Bavuga ko ari z'u Rwanda zishyigikiye umutwe mu gihe zinjiraga mu duce dutandukanye tw'umujyi ngo abarwanyi ba M23 n'ingabo z'u Rwanda ngo barasha abasivile cyane cyane abagabo n'abahungu mu mihanda mu ngo zabo, akenshi babashinjaga kuba bafite aho bahuriye n'imitwe wazarendo, ijambo ryo mu Giswahili risobanura abakunda igihugu. Human Rights Watch ivuga ko mu bikorwa byinshi yakozeho iperereza abarwanyi ba M23 n'abasirikare b'u Rwanda bakoze icwa
ryihuse ry'abantu mu gihe bakoraga ibikorwa byo gusaka inzu ku nzu cyangwa nyuma yo gushimuta abantu mu ngo zabo. Abantu benshi bashimuswe kugeza ubu ngo ntabwo baraboneka. Hari kandi abatangabuhamya bavuze ko M23 n'ingabo z'u Rwanda barashe ku matsinda y'abasivile bahungiraga mu gihugu cy'u Burundi cyangwa ku misozi ikikije Uvira. Muri iyo raporo abaturage benshi bavuga ko mu gihe cyo kwigarura Uvira, M23 n'ingabo z'u Rwanda bakoze ibikorwa byo gusaka abaturage mu buryo bwagutse, cyane cyane mu duce twa Kasenga na Rugenge. Human Rights Watch ivuga ko yanditse nibura abantu 32 bishwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko cyangwa biciwe mu yicwa ryihuse, barimo abagabo 54, abagore 2, abahungu 5 n'umukobwa umwe. Abatangabuhamya bavuga ko abicwaga akenshi bashinjwaga gukorana na Wazalendo. Human Rights Watch ivuga ko ibi bigaragaza uburyo bwateguwe kandi buhuriweho hagati y'ingabo z'u Rwanda na M23 mu gushakisha, gufata cyangwa kwica abagabo n'abahungu bakekwaga kuba muri iyo mitwe yitwaje intwaro. Uyu muryango kandi uvuga ko imibare yanditswe ishobora kuba ari agace gato cyane ku basivile bishwe muri icyo gihe. Human Rights Watch kandi ivuga ko yanditse ibirego byinshi by'abagore n'abakobwa bafashwe ku ngufu cyangwa bakorerwa irindi hohoterwa rishingiye ku gitsina n'abarwanyi ba M23 n'ingabo z'u Rwanda. Abacitse ku icumu bavuga ko bafashwe ku ngufu babibwirwa ko nibarwanywa bicwa. Bamwe ngo babikorewe mu ngo zabo cyangwa mu mirima bajyaga gushakisha ibiribwa. Hari n'abagize imiryango bagerageje kubatera bakubiswe cyangwa bakicwa. Iyi raporo kandi ivuga ko kuba ibikorwa by'ubuvuzi byari byarahagaze muri Uvira byatumye abakorewe ihohoterwa babura ubufasha bw'ibanze, harimo imiti yo gukumira virusi itera sida. Muri icyo gihe kandi M23 yashimuse abagabo n'abahungu benshi cyane cyane hafi y'ibirindo bya gisirikare muri Uvira, kandi nta bimenyetso byerekana ko ari aho bahuriye na Wazalendo. Human Rights Watch ivuga ko bishobora kuba ko abo bantu bashowe mu gisirikare ku gahato, ndetse bamwe bakaba baraburiwe irengero. Uyu muryango uvuga ko hashingiwe ku mategeko mpuzamahanga kuba u Rwanda rugenzura mu buryo bukomeye umutwe wa M23 ndetse rukagira ububasha bufatika mu bice bimwe bya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo harimo na Uvira, bituma rushobora gufatwa nk'igihugu kigaruriye ibyo bice. Raporo isoza ivuga ko uburyo ibi byaha byakozwe, cyane cyane iyicwa ryihuse ry'abantu ngo bikekwaho kuba Wazalendo mu gihe cyo gushaka inzu n'inzu aribwo ibyo byaha byagiye bikorwa. Hari rero mu by'ukuri noneho aho hari imibare muri raporo yasohowe muri Gicurasi rero 2026 biravuga ko ngo abantu 36 bishwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Human Rights Watch yavuze ko yanditse nibura abantu 32 bishwe mu buryo bw'iyicarubozo cyangwa bishwe hadakurikijwe amategeko. Muri bo harimo abagabo 54, abagore 2, abahungu 5 n'umukobwa umwe. Abantu 200,000 bavuye mu byabo. Ngo imirwano yabanje gufatwa kwa Uvira yatumye abantu bagera ku 200,000 bahunga ingo zabo, muri bo abarenga 30,000 bahungiye mu gihugu cy'u Burundi. Abatangabuhamya n'abarokotse 120 babajijwe. Iraporo ishingiye ku biganiro birenga 120 byakozwe n'uyu muryango, muri byo bigera kuri 80 byabereye Uvira muri 2026, aho habajijwe abarokotse ihohoterwa, abatangabuhamya n'imiryango y'abahotewe, hanabajijwe abayobozi ba leta, abakozi b'umuryango w'abibumbye ndetse n'abadiplomate. 80,000 by'abafashwe ku ngufu mu burasirazuba bwa Kongo. Ikigo cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe ibikorwa by'abaturage cyatangaje ko hagati ya Mutarama na Nzeri 2025 habaruwe abantu barenga 80,000 bafashwe ku ngufu mu burasirazuba bwa Kongo. Iyi mibare yazamutseho 32% ugereranyije n'igihe nk'icyo uyu mwaka no 2024. Uvira Human Rights Watch yanditse nibona abagore 8 bafashwe ku ngufu n'abarwanyi ba M23 bamwe n'abasirikare b'u Rwanda. Amasaha 72 y'ingenzi ku barokotse ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ibirongo byabaye ingorabahizi aho imiti ifasha gukubira ubwandu bwa HIV nyuma yo gufatwa ku ngufu igomba gutanga amasaha 72 nyuma y'ihohoterwa. Human Rights Watch ivuga ko muri icyo gihe cyose Uvira yari igaruriwe n'inyeshyamba, ibyo bitigeze biboneka, ndetse no gukumira ko hari abashobora kuba mu by'ukuri batwita cyangwa se n'ibindi byose bigiye bitandukanye bashoboraga kwandura muri izo ndwara. Muri ibyo bikorwa byo gufatwa ku ngufu bishobora gutera indwara zikomeye cyane, no akavuga bati ntago babashije mu by'ukuri kubirokoka abahuye n'ibyo bibazo, dore ko mu by'ukuri muri iki gihe ngo indwara zakomeje kugenda zikwirakwira. Abahohotewe rero bavuga ko bafite ihungabana rikomeye cyane, ndetse bagasaba ko hakorwa ubutabera mu gihe bishoboka, kubera yuko ngo mu by'ukuri bakomeje kuba barenganwa ku buryo budasanzwe nk'uko uyu arushaho kugenda abigaragaza cyangwa se yakomeje kugenda abivuga. Ni raporo rero ikomeye cyane yiswe turi abasivile, igaruka ku byabaye mu mujyi wa Uvira bikozwe n'inyeshyamba z'umutwe wa 23, ndetse raporo ikagaragaza ko byashyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda ari ibikorwa rero bitari byiza kandi bigize ibyaha.
gasaba ko hakorwa iperereza ryimbitse kandi nanone rirenzeho kugira ngo ukuri kujye ahagaragara. Ngayo nguko rero ngibyo ibyo bimaze kuba bizajya ahagaragara uyu munsi wa none tariki 14 aya masaha z'ukwezi kwa gatanu. Ni byinshi rero twabakurikiranaga ku bikomeje kujya mbere, ubwo mbizeza ko tuza gusubira mu masaha ari imbere tureba n'ibindi biba bigezweho mu by'ukuri mu makuru atandukanye aba akomeje kugenda asohoka cyangwa se abakomeje kugenda ajya ahagaragara, yaba ku bijyanye n'imirwano, raporo nk'izi ngizi n'andi makuru agiye atandukanye abe muri Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu tundi duce tugiye dutandukanye. Byose turakomeza kugenda tubisuzumira hamwe cyangwa se turaza gukomeza kugenda tubigarukaho dufatanyije, kandi nanone mugira ibihe byiza mukomeze kuryoherwa. Turaza gusura mu masaha ari imbere. Ciao ciao, hasta la vista.